Nā toko whā ngā tāngata kua mate toko rua kei ro hohi pera e tino whara ana, whai muri iho i te tukinga o etahi waka e rua rai ki te rai i te matau a Māui. I toko ake te aitua kino nei i Nāpō i rungi i te puke o Mōhaka, tōna 20 kiromita nei i te tonga māuru o te Wairoa. He taone a te Wairoa kei Wainganui i a Tūranganui a Kiwa me Ahuriri, anei a Irena Smith. He aitua kua titia ki te ngākau o te hapori o Wairoa. To lose 4 people, you know, all at once is awful, and 2 of them brothers. My heart goes out to their mum. Yeah. No te pōrā ka matea Raymond Keefe, rātau ko tona tūngāne haurua a Zia Marsh, Watson Tipu me Kineri Wea i a rātau e hoki mai ana i te mahi kuti hipi ki Rauponga. We'll all come together, we'll all support, we'll all be there for the families in whatever way they need us to be. And we'll be there afterwards as well. Ko Denise te kai āwhina i ngā tauira ki te kura tuarua o Wairoa, te wāhi haerea i ngā tūngāne. I spoke to their mother, who asked me to intervene and see what I could do to help get them on the right track. And you know, eventually both boys would have got there. Ka tahi anoa hine pū kohurangi te kahu hata ka piri atu ki a Raymond, ka mate ia. I just met him around. He's really nice and outgoing and a really cool person. Hei tāna he tama e kore e warewaretia. It's going to be really hard to forget him, but life goes on. And never forget him though, he's always in our hearts. Toko rua ngā tangata kei roto i te hohi pera o te matau a Māui, e tino whara ana. Irena Smith, Te Karere.